Caleg ngo. Ada no. Caleg poma. Si gam je ke hai tu batu hai temle abu ji. Mana dah ni? Gara-gara nek je hai temle kah bagata informasi. Ai pegah dia abu nek je hai bim kawin dia nanti kami mutiro hai bim kawin dia. Nya cerita ni orang nak pegah. cerita je nyo dapat habis video dapat habis filem mana li. Dia tak mundur lagi yang begitu saja ke kan. Bukan. Okey, gede. Cok. Cerah lagi kau berani ke juga kan. Dua gol ulang-ulang. Gua ada baru jadi gero ya. Bang kayak berapa? Oh kalau kan. Lagi. Apa? Yang tikam yang dua roh baru item ni. Item man yang kita yu baru. Tapi nak ada you baru sah. Nah, apa pun. Tang mendu di kita. Ana berita tu bi. Oh bang. Dah ni betul. Bos. Habis peng-peng banget. Oh. Betul ya? Yo bos, ku dengar berita baru. Berita tu kan sebab lagi loading cepat dah. Kan memang ana rugo je kan buat. Abu si cucu dari gimana? Buku berah. Nak berita baru tanya yo. Ku kau bos. Berita sabi kah berita sabi. Menikah awaknya. Putra ka abune je nyan. Engku begah je. Yang masalah hanam pom kawin lu ngaji. Angku gara-gara abune yan. Nya kan enggak nyantah hambu ka. Mama kibano. Mah ha jadi de tunangan anu i. Ana bemandu. Masa dunia hai dem sit. Tekam je. Depoh ran. Buti taga nyanyan gede ulu ale abune je. Oh mah. Pagawat. Bebina ka peng tam kawin galap. Anak jan. Aku. Hong Kong bos. Ubina. Anak jan. Tam kawin kan. Ada. Peng ubina. Memang ka buji hudu. Hudu. Oh, kamu matinya, ini kau ele. Hanya jadi ham kawin. Nyonya Ubina ka peng abi. Pergi kai Ubina ka peng abi. Ubina ka peng abi. Oi. Udah. Ubina ka peng. Sabar. Ubina. Oh, pegang. Ubina ka peng. Kena. Oh, aduh sakit. Hanam kami kawin. Memang ngabu jejak.